tu da san thiam na thlir tu te in zawa in chi bei le vek pule ai ka bula hianin pokhuala 80s hovela mizo community football big hi chuanin ani aya lar le ani aya ball thiam ten om big lawang ati tur khopa tha thin khan ya hei ka bula in kom na hun thatak mai min pe pokhwal te chunga lom thu kan se engti kan kowang che ti te thek te pokhan tu le min an silanga chi bei kan buk chia amara chu ke man introduction nei lovin nang man tu le try ti te thlir tu ta na try ti chin kha khoi te kin min an sil ta la introduction min nei sakta che khongai te kin ole kalome Khualpatea ti te khan bi khan min han ria a hun lai khan chuan ka chen te chuan Khualpatea ti te hian mi han ko wania ti chuan khozola khian kap pianga chuan san su ko somriat kum khan azola hian kan pem tha republic wenga chuan om ta chara tun huna hian satek lama komphe ni kan in kom chho tan na hian hriat chak le ei height te i weight te khai khel wang lai kan thita chak kom ke ria khong ei takina bul tan na tan kha i height le i weight khamin han hrila che nia ke hi Khualpatea ti taka hian ni ka lian lo ve khop mai ka hai ti 53 hi kan nia chuan ka wetaro hi chu arit vea i fit wang la khanin somruk le panga velte kha kan ni ve chawa chu ni lom hle mai ni le i position te tin ni jersey hak te pokha hriat abul tan na tan ti ta football ni deu bok ta khoi ta ki min an hrile ta che khoi nia ka jersey ha ka hi sang hi ka ha vea ke mai chuan number 14 ni ka du thina azo FC ya le FC a khanin ka ha a chuan veng chunga ne ka ha a chuan adang a hi chuanin Mizoram represent le tinga kal hi chuanin kan started ina haro anti ang ka ha a 11 le 8 ve ka ha bokani ole lo on play mai tin i position hi khoi position a poni khel thei ti te kha i teammate te point an soi thina katlai kha andik reng em mo katlai kha nia defense ti lo hi chu ka om kual ve khop maya ta striker thleng hian wing hi nuam ka ti na per chu nia amaro chu atul dan anga zir hian veng chu ngai ro chuan until nan republic venga central way memo intervillage nia mo tournament dang le khatiang kan khel ka chuan midfield ta hin kom tlang puya lo om ple mai ni kan han lu chho se lang ani tu na hianin i khel hun chung era te hi hriat cha kom ka tia i khati tak khan 80s hovel bora khan in bulin tan ning kan sia tin eng tika nge buti khaya tin katlai te pokha engkla pa nge i top na te pokha khita cha kom ka sia khong in ne somria le pangakum kha taling konte sa khanin kan kala kan coach kan senior coach atuna chuanin achol tawa war buan thanga khania ani kan min fual ma sabera New Delhi 85 kan kala ti chuan 86 sa gautia all India rural sports khang kan kala final a Manipur kan ne lawa he kan mizo thian te poi pali vela rong khel ni kan thian te chuan chumin nu akum le kan 87 88 ta kan subroto cup te kha kan kal chho vele a ti chuan somriat le pakko chho vela BC Roy le national BC Roy ti te migala invitation ti te le sang bordoloi ti te kha kan kal chho ve khan ya ti chuan heta somko le ti chho vela kha chuanin OPWD a khanin somriat le paruka azo FC a kan ka khela somko kum thleng kan ti chuan PWD a khan ka khel boka kum khat vel kha ti chuan chumin nuwa chuan keima hi engemaw khovel lama te khan kan tlam ve lop pa khamin hi wa kan second division lama te khan kan khela rin movers ti te dorpui youth te le mun sanga republic tang khanin RGSA khanin club kha kan dina khang ate khang kan tel chowa ti chuan zoning sporting club te kha republic khang kan han din chowa khang ate khang kan khel cho ani ti chuan a top na chuan club aka khel na top ber anga chuan
akum za kha ka chiang to lo ni lunglei Friends United som kuale pariat kum ning ka ria club anga chuan club anga chuan ania chumi nuwa chuan in second division third division hanti angvela te chung ka khela amaro chu club thale lian ang lunglei kha chuan lian pol khani maya kha ka khel nun deu ber chuan me chung ka but khai hantila ka khel top ang major tournament ang chia kha chuan sang ni le pathum kha intervillage din tharne na kan final kum kha ka khel nun ber ni lom hle mi chu angai nom viau me ni tuna hian ni position te midfield lo ni tan sang in nge ne wing at te pui om ve thin tai pen goal nual in arin oma ta te po best player te hi lo ni ve thin em ti te tin ni lo ni to em ti te tin top scorer te po kha lo ni ve to te po kha lo chin chia vek lo mai the kha tlai kha nge ni ang min han sil ve le te che nia best player top scorer hi kan ni khat ang ring khop mai ti mai te ang amaro chu goal poimo le ti vel hi chu han khung ve changi ro chu kan ne ya lungle a khanin ing tournament ber nge kha ka heto lo ta khan best player kan dia chun college pa khanin ka zuk ni boka ti chuan 87 subroto ka pa khan se sang sang tanga kal khom kan ni school high school inti siak na nia khata khanin paruk kha an thang chuaka best player anga kha ta chun min thang ve ni kha ani deu mai o me alo ome chu best player te poilo ne top scorer te poilo ni ve to thina tin i ball thiam zia hin han soi thin boka chumi ma chuanin tu teng ei khel pui china ti kha riat acha koming ka ria player sa te po hian minglang char tak tak te po khai khel pui thin ni khan kan ria I rol u deu te zinga te po han ning khel thin ning ka ria khatlai khan min han sil da che khongoi nia senior han ka khel ma khop maya I somriat le panga a khan kan ai u te zinga khan veng tang khanin senior khan ka khel dei to ni no pangte khan ke hi kol rong deu chi hi kan ya har chi hi chuan somriat le paruk azo FC kan lut chawa khan ai u ta hlir mai kha ania kan captain te padinga thi to ani chaton ramin pansan to khang te hei tuna chuan doctor h ngurding liana te hei tuna chuan hei IGP ni to puma thlenga te ho te tin het PWD lama UTP te ring te ani po chaton ramin pansan to an tammaya khati ang deng than sanga hanti te khang zinga khani khel pui nuam mi ti ho pakhat chau pon lo pahni pon ne pathum pon ne chu ball han pass te nuam matin an ni tanga ball han lak te pon nuam mati te po ha om vein kan ringa pakhat chau pon lo pahni pathum te pon ne chu han min han I khel pui lai I khel ho Mizoram I represent te klapa te mo venga te pon ne chu khang khel pui nuam mi ti ho khamin an sil te khoin a rial cha ko min ga ria ni kha ka soi cha khop maya khel pui nuam ti deuh deuh hi kan ne ya tin ball pek nuam deuh deuh ti hi kan nei boka forward ka ma midfield la tanga ball mi ron chom hian chaltang utipia PW ka khel pui hi khel pui nuam ka speed a ria tin ka ding le vei ka man thiam dan kha aron se chianga mi se chianga kha wang khan a ball pek hi anuam katia lak nuam katia tin van te kan ti mai van lupuya ani hi ka khelpuya chuanin thane mangai theya ka ma hi su eng thina ni mi fila kan omdun nian ta chuan ball nuam tak tan kalak thei pha a fighting spirit a tha ti khanin ani ton kuwa ka khan du tokin ball ka sim theya chu khelpui nuam katia tin striker pahni a hin khelpui nuam ti deuh mai ball pek nuam ti deuh mai kan ya chu jelam muan puya then kha chung kan rianga notice a khan best player te pokha ania akum chia ka helawa kha le vanal fela republic veng thang hian tuna yan omtowa ani hi police striker thing khania ani hi an chaka
tin gola an riam em maya kami ni wang han ball pe kan nuam ka ti em ma khelpun nuam ka ti alo om te me che junior ria sang adang te po khai la alo om thoi nge na ma ra chu a aro pui khop mai tin ball sep chung chang hi ne eng ti tang em ball hi thiam an tia tin I ball thiam dan te ka tiang song song kha an han soi thin hian I khel pui te chau pon ni lo hian in mi dam tang tak I fan sau han te mai ta la I kha ti I khel hun lai she ho khanin ball a thiam me mani a entertain thiam a mi thi la thiam riu men te kha kha eng te I lo in buat seng I tum re ngem ti po ri ta cha kom ga she kha nè chan sak te khat lai ta tum re ngem han ti lai à chứ thì các tụi em po chu ka the chuang lo wa ma ro chu nè ball hi feel kha ti hun lai kan tlei ro chuak tur le kan no pan lai pon yang feel hi azon ol na hi kan ni deu maya mi pon an tia kan chen ong ko yang pon ani chu azon ol na hi feel ani hi an ti thina ti chuan ball hi nia ka khoi ve na sa em ma ka tia tun huwa po hi anin ka ngai to na chuan ka ball khoi ang khanin mi hian tun lai thang thar hian khoi se an va thiam do ni o ke ai emo mi dang ai po hian in Mizoram ma hian an lang nge nge yang ti hi India ram thleng po in chu ka soi ngam ani achan chu zinga khowar vele fila ball nen in practice a zing kara te mi ommi alo po in tikhani ka sepa thlantana ping ka sepa ball sep te nuam ka ti ema ti chuan ren sang hian gol ro ka te hian ka pe ta bui som tum te zing khata te tlai khata te hian ka pe ta ti chuan in ka holam tlai lam kan holam te hi republic field atang te hian in ka sep chho hi ka zir thina ni ka khan ball control kha a min anu kha chuna lo tang ka em kha lo nia ti khang ka sep chho a tira chuna har sa akan tiluma zang zana khothim to no ball ka zon te hi atam maya tin han mu lo hatuk zinga juk zon te ka nei fo maya tiang kha ania chuklam pang sep chu a the ma chau lam pang sep hi alo har khop mai ei ball thiam chan ball thiam om reng pe lo de chu hard work te I thori mu jen te kha the ne tun lai chen nei video viral tur tama nang chu video viral tur kha I nei lo ma se la ataka feel la te le headline muna half time te motan ma te pona ron lang thin ni khan kan thri a tin adanga kan lu dei teng in khel thun lai khan khoi mun nge tin an thuam loi feel nge ni tu na thuam la du bim wol kan ti te neng chu champhai te pon neng chu khat lai khel to na te po heta santos te pon neng chu khateng ne te pom theng chu khatai khel to ho ja khoi nge nuam mi ti chu bi po ro chu nuam ka ti khop mai han ti te pon neng chu nuam ti dei ka nga khop mai football khel toi chu nuam mi ka ti ai ber patni motal patni chau a thui tang ni lawin patni mo pathum mo che la muala Independence Day Republic le azo FC kan khel tum khan nuam ka ti khop mai chak lo mai la amaro chu gol kha ka score when center bullet ang yan chu kan soi langwe rim rim nga nuam ka tia tin mi pui kha antama chak lampang kha cement gallery kha aron chim ti ti a kha mi pui ron zuang tha sup mai da kha kan line lai kha nia ka han huwa ka ri ruwa kha chang khiti tak maya kan khel tu en tum mi pui khit tak maya tam kha aro pui hi ka ti ve ni chu wan chang kha mi tum khanum ka tia eng wang nge ni le khati tak mai khelan hlut thinanga tunna yang hen star player se tinan LZ te kan nei ta JJ te kan no nei ta tin hei Ronaldo te Messi te pom ta Messi khelan en cha Ronaldo khelan cha te in hun lai pong po khol te khel kan en chak ti te om thining ke the putri pi ti te kha a dik re em khat lai kha I nang mani wanga in khel en cha kha anom ve thinem thin ang om thin ka ringa chuan I khel ka ron endon ti te po hi an om nok thin ani chuan ke ni pon kan ai u te kha tun ma khan puzong hinga zo te ani po chaton ram min pan san to khang te kha chebel te kha mu nom kan tia chuan utri pi te chak chuak bunga di po tiang kha anita I le kan teammate sim te po hei entirna kan rol pui te po mu nom ti falbi kha kan nei thin ani kha ang kha kan en chak thina lam kan pan po thin
ติคบพิงก็เสียก็ติหุ่นไล่ขานั้นสวยทีนะเฮตุนั้นแต่ไปเฉียนรัวชาแต่พอเห็นพวกคนเตะบอลหันตีเวลเตะเลมิดฟิลด์เวลาเชฮิกันมุจ้าคบเบนเตนังมาจีสวยเสียแต่จะกันเชื่อมาเราจูอัตตะกินอีอันสวยเทียนเต็นมิโซวิมบลีลามวอลนั่นเขลเฮียนินบ่รู้แค่เรียนเวทีนคบเมื่อถึงซาร์เตนเฮียนินขัดเวกเสียตีขัดดิกเรงมันขัดไล่กันดิแกดิคบไหมตุนไล่ในห้องกลมเปิดเราเท่เราวะตุนอ่ะเพื่อจน MPL เตะอมตัวกำชัดทั่วทีวีพวกกันหมดเพราะเอ็นตุเห็นอมูมันโลนี่มาเสตุนมาเตะขจวนนิน 80s 90s ชาวเวลเตะขจวนนินเอ็นตุค่ะแกลเลอรี่อมตัวนู้นพวกข้างขัดติเซ่ไม่ฮะแต่ first round นัดจังเฮียนจวน semi final เวลาจังรอจวนขัดเนี่ยครบทีนไหมโซ่แต่เกตลูตุเตวันป้าฮอลบุลทั้งโซนินอันนี้ตัดทีนั่นนี่ที่จวนบุ้งซาร์แต่ข้าซีดเวกขันนี่โตไหมส่วนจวนนินเฮตีเองหมดจูละหันชัวดองพอเฮียนเกตหันชัวดองพอเฮียนชัวเลยที่เราอังคบกันเอ็นตูข้าอันต่ำข้างหุ่นไล่กันอะไรเราปุยดอนนี่ตัวไล่พรีเมียร์ลีกเรียนปุยไม่มีสิงเตลไม่สิงหน่วยดอนนั่นทุกข้อมังเดียวที่นี่ดอนกันหลังเราปุยดอนคัดตีสิงหันสตาร์เพลย์หันนี่คัดจะลุดอนเล่นกันเสียที่อินเขลหุ่นไล่กันใส่ให้ตัวน่ะไอเดียให้ตัวเตะเป็นทีมเตะอันหัน practice เมกันเนี่ยตัวน่ะเห็นไอเดียจุงจ้าเห็นโจจากเด็กข้างในนี่ไอเดียเห็น Independence Day เห็น void นี่เคยแชมเปี้ยนกลุ่มขัด void นี่แชมเปี้ยนลัดไม่ข้างเตะบอลที่ตะจาก็มีแค่คุยไล่หุ่นละตั้งเงี้ยตีข้าวินาทีเตะเนี่ยเกมจังเราข้าข้ามีจิงหันแชมเปี้ยนข้ากลุ่มขัด void นี่แชมเปี้ยนข้ากันอมินกันเฮียให้เจ๊ปะเตะเรียนพิงเรียนพิงข้างนี่เฮลุงเลยละมาซ้อนกำเฉียนปาเนี่ยมินกูเพนี่จวนกำเขละเพื่อนเสียในเตตากำเขละลุงเลยกันจำเป็นไอเดียคันMLA ค่ะ closing function น่ะรัวคันอมเทสิโลนาเทียละเนี่ยคันนาเทียละคันไอเดียคันเขลเสียจวนลุงเลยคันน่ะมั่งเพราะอันนี้ลุงเลยคันอันนี้คันกำเขละจวนกันจำเป็นน่ะตุกเลี้ยมันตาขั้นเลยง่อยแต่อินรินนี่มันที่ขั้นเนี่ยซันเดย์กันวันที่ขั้นจานะกันตั้งชัวที่ขั้นนี่ final แข่งตัวขั้นนาทีละขั้นชัวแต่ขั้นกันหันจำเป็นเลยนี่independence กลุ่มขัดไว้ขัดเสียมาจะว่าอย่างนี้หันจำเป็นซื้ออัตรู้เลยไม่อินทั้งได้เว้ยของข้าจะทิ้งเทงเส้นแล้ววันนี้ข้ากันจอดจากเมเสียรีรูตักซาเลยบอลนังมาเห็นปอยหมแม่มีด่าปอยหมชันเตะขัดไล่เองรีลรัวข้าอินรีลรัวอมชันเสียแต่จากมีกันเสียนี่รีลรัวตักซาบอลอินเดียฉันเห็นไงที่ละเนี่ยตุนไล่กันเพลย์เตะฮีกันโลเอ็นเวชีนะกันโลที่ฉะนั้น practice เตะเละทีวีอันเขลเตะกันโลเอ็นชีนะมิสพาสเตะเละ control ซิมเละกันบอลกันเป็ดชัวกันรีลีสใช่ฮีด้วยนะกูเรตตกโลดิกตกโลเตะฮีอัตตมามีโพลป้าเสมอมีโพลเป็ดเปรโมขัดยังข้าอัตตมชีนะมันข้ากะโลไงโมเดลชีนะจู่ตุนมาคันนี้มีรอนโจตากะจวนตักซาริรูเละบอลข้าไอ้อินซอมข้าแต่หิงกิจุกังไงนี่อินซอมตูรักกังไงอาฉันจู่บอลกันโตรัวคันกันตักใส่นะบอลโตรัวคันกันริลรูข้ากันเป็ดนะตูเตะกันตีดานตูรักข้าดิฉันเสียมตูรักข้ากันนิตาริลรูข้าข้าวังข้าไอ้อินซอมโลจวนอดิกเทโลจู่วังจวนข้ากังไงปุยหมอครบไหมจวนนี่แหละเฮดิตักเขียนเนี่ยอีเทียมชั้นที่นังบายบวชใส่ชาphysical fitness พวกนั้นกินกันละสวยดอนนังมาสิละอีเทียมนั่นคือโค้ชอีคนเขาคืออันชาลมเลยไม่ตีที่วันด้วยวิวอังจวนตัวชูฟุตบอลเดี๋ยวจะว่าอีหลาอังอินหลังตามาสิละตัวชูอันนั้นน่าจวนให้ติดตักไม่อีเทียมนั่นฉันเนี่ยหลังตาจะโค้ชชาอีคนนิ่งก็เสียโค้ชเขาอีคนเขาค่ะขัดลายยังสวดดันที่โปรเตมินหันสิลตาเจตัวเต็งอีเราชนต่อตีเตอารมณ์ครบไหมก็เราไม่ตัวแกขลายจอดนะคะเนี่ยปุยหมอกระเตะกันหนุนะจวนเฮตาก็หน่วยอมโหลเลยก็หน่วยอมที่ไอ้ขาวแล้วตัวกันนี่ตัวหนูปอเฮียน
chu nachina ka soi to ang khan pubuan thang hi 85 chhuak khan in min thron kan thron ma sapper ta ani ka enai chuak masa I Mizorama coach kan nei masa khan ni ta ni thaim em maya ai exercise lak te khata fa te khan kan fit ani chuan a hnoi om po khanum kan tia ti chuan chumin huwa sar thanga haron chuale enai aron chu tir khan a rul ma sak ber te kan nin ka ria ani po kha thane manga ya atuya afita sliding tackle te hi amma khan min demonstrate amma khana tipap papa khu college weng republic weng te ti khanin chir diak zinga sliding tackle kha atipap papa kha kan entona chung kan ti diklo chuan ti hian tia tiang khan min zir ti ratin kicking technique hian asang em maya chu sarthanga ka fakna nia tin game I shim hi a sheboka chu kicking technique hian ama wang hian free kick hi voi tam tak ka pet gola I baka I ka ke hi accurate pha katia sarthanga wang khan chu achunga po ka lom ko maya chu ball thiam te emo ball control tra emo ball accurate khati angjong zonga khan ama wang kha kati lo thailo chuan 86 chhovela khanin chinmoi chakravarti kha bengali pa kha arun chowa Mizorama sport council nge directorate lam khan an roi ka hrelowa kami hnuaya khanin kum ni angvel kha ka omani ni 86 le 89 88 ta khan ko ma ani po ka athak khop ma maru chu tong kha kan thiam tok lowa chu ti chungero chuan a thai em ma a technique a tha ti chuan anglo Manipur mi tei pa kha I vom cha kha khamin huwa khang kan om boka ti chuan 88 khanin sai huwa hian ka zuk om ve a hei khata ka om puite po kha an la dam hloma an khata kan kos kha German ka hriat sualo chuan German atanga saina khatinga India na an ko chhuwa chho khania anjan chawdhury nia ama kha Punjabi nia chuanin ani kha khami hnuaya kan a fit em maya a palian lutuk big lawa maro cha fit em ma kami hnuaya kanin physical fitness strong le technique sang football kami a kicking technique te khating feinting te khating chi sang kan jira kha ka sot pui khop mai bok I coach from how can lo rol le me in nge era hantimate te la khatlai khan chi wan chu ne nang chu mental strong me ma tin I patet ngai tu khan hanti la I thoma lian ni anti thina chu I kan bel lok do ni khatlai do zona khan ni fitness in hanti khan nang ma mi malin buat sei na le coach in fitness anti khatlai how tak in paltlang ho ka khecha ka min in hun lai khan min an thil te I khonga in atuya tuichil tangang khati la chon achilin tu chon an finchil deu hinin garia club kan practice lo po khan khati hun lai khan republic field kha bulldozer kha lai thatura nia a chetangut maya gym te chau kha practice kha oma wang khan veng dang field hi kan pan fo maya ti chuan somre paru kuma AFC ka lu chau khan no pangte ka nia ta chuan kan senior player Zoram thanga kami ani po chaton ram in pan san to ani khami kai hrui vena sakhop maya tin mi fuya ben cha khang kum khat kha lut mang lo khang ko omani ka chak ve thinu to ka ma se taksa te enge al lo lian lowa tin fitness te po aniang ala thatok lowa kan la nowa kami ni wang khanin ani khami fuya Khualpatea kini chu kan pan lian lo mi ai exercise la hnem tur kan nia mi ai la hnem ro hei ani lo jon ben sai I thukum hun ma yang bin tia kha a challenging lut tu kan I khatia min ti kha ke ma khan mi chau tatat maya ti chuan khumi 3rd battalion MAP kalpheina khu an lai tir deuh hlek lai kha la nia chu republic van field kha a that lo wang khan ta republic veng nuna kan oma tatang khanin raksak ka but hi ka aka ti chuan ka
tlan thata idea ka tlan tha ti chuan he ta neuro thi kan ti me khalai kha tlan phei ta tha battalion map ho omna khan chuan so la ya zol hang ground an lai zola khan stretching tlem ka tia tuna rg lama khun ka tlan chhota he ta salem veng ka tlan chuak chawa veng nuai chuan thak thi nga basin I high feel ate he ta am veng feel ate khatinga practice tur khanin ka tita a ka tlan thin ta ni ti chuan club practice alo ompon ka tia ti khanin kum khat teu tho khatiang khang ka tia sunday zinga pu ka tlan tho chuan christmas zinga pu khang ka tlan tho a kum thar zinga pu ka tlan tho ni I kariru kha chuan ngatinga sunday zinga ti kha tam tak riru chuan omei te ma se pha ya khang kan khel ve thina wang khan sunday hi min khul tir deu tla phui le nga la khami ni wang khanin sunday zinga pot la ni la in khom kan honga kan bola ti khanin ai khom vele ma ya kha ania ti chuan chu uzo mon thanga chu soi le ta thin ni la ani khan mi han practice pu hey tun ma savun ball hi an nei ani a khok to hi tuya kan chi ari te me mai ta ti chuan arong kenga hunter boot rong keng ro hi tim maya chuan tren ompa police ta hi ka ho phe ti ga din hunter boot ne kha vek noi fi la khianin ka in ral sai ngat thina kha alo shot khop me khang khanin zo phanga ball khami kha ka zo pha ning ka ria kha center tang te po pen gol pop thei kha ini tat me ai wang lai kan ne hun ne top lam pang te polo nai chho don tai la enge mo ngai mo an sei tu hat tam khop me nang mani era tang 80 sa tang 2003 in khai hun chu ne tin chu lo heta tun theng pon hei veteran te la nung tha in an khel ho reng ve ta kha tiang khan ni tun din mun le tun ma players te pon ne point pani pathum te pon ne chu ngai mo de uzong han sei chang de te pon ne fuina te pon ne chu khatlai te po kha leng vek ta sela min han soi sak che point pani pathumit ingai mo song te mo nge mo ha chumi che kan soi le ram teng han tel ram ko wa du mit kha ta sela ni helai hi ka ve ve thing khop maya tul chung he mi tun lai tun ma khan atlang pui thu khan player kha kan strong tlang pui ta ni I atu te po kha kan fita in khel po lamul in khel po amu no ma chuan en tu pon tamani kan fit la na wang khan game ka ke pon mu nom ka ti I pwd la phc mo power la police mo khatiang fc le khatiang in khel zong zong kha amu nom fai vek mai ni in wang e unfit tra a bolan thiam tlang pui boka I khami wang khan amu nom ni tu na point amu nom lewe chu ka ti lawa amaro chu ngai mo tu tam takhin ni a oma enga tinge I amuna hian ground thazok thutna thazok facilities thazok ka hian enga tinge in khel en tu hi kan tlem tak hi ngai tu na ti thui ka tia chu wang chuan kan player thei ai siam that ve ngai ka ria kan ti ve khang la nga I abul bera chuan futsal kan khel na salutuka jangkho tai rek theng ten futsal hi kan chalai te yan an khel na salutuka jing an tho thei lawa footballer pa ngai ponong khel tho ni khel chu engma sa chun am tho mai the kha nin I kan taimang na turang ha min ti taima thei lawa jing karbi ka hi ti chuan mobile phone hi lo ni le a kha kan in zoom lawa dar som theng ka enang mo tia handa mak thei kha kan tam lo ni karinga khamini wang kha ni kan en rea jang kan meng jan men re hian fitness hi a khoi lut tu kan ni chu atakin kan tong to a chu wang chuan kha poimo ka tia jan men re te kha kan tho ma tok lova zinga thanem ngai ta in kan practice tok lova tin hemi a coaching system shima po tun ma kan coach khat ti zat kha coach kha front to ni kan tlan hnim ani hey medium te jogging zoa media min som panga arei du ni min som panga kha kati min som panga han ti liam ringop chonin arei lo ni mai thai ma se han tlang kha arei ni kha ang ta kha medium kan han tlan pap ta just sprinting te po feel chan ve
mok ten sprinting tem min khoi tira e kha kan cover kha thui ni go e field chunga khan tuna chon 20 yards borvel temo an cover chawa sprinting ate kon ang kan na sabok sia e kon hi khoi lo tur ka ti lo ma se kenya nam se so kang ko sian amaro chu ka duai hianin enge an tlan tlem ka tia e coaching system a hian e chu kan du khop lo na deu lek lai nia chu tia a ne atop khar na tia hun min pek le ta ka chuan kan bel le zok du a chu apui mo em maya hei rui thei thil chung chang a hian kan rama hianin rui thei thil hi kan set chawanga number 4 tam em maya zungol ve a hianin number 4 ediki an tam karinga chu ka thalai pui te hian ti chin lo hi a him berani ti hi lo si se ka duwa ti chong ke po rei takha rui thei thil awang khan katang ani ma se tu na chon pathian khong ina wang li liawin e chan chuin kom to a e aro pui ka te helai tak hi pathian chuan e ti theilo anei lowa etik po atidam theya zungol ve po atidam theya ks po atidam theya ni chu kan zawai riat tana hian ka duwa ti chuan khongai takin ka thalai pui te hian lo ti chin lo ula lo hit lo teu a hit ve meng cheu ti lai hi ro pui ka sei do na hun thade mai min pe ai chunga long thu kan soya hi chep takara hun te min pe ai chunga long thu kan soi ni lo me ke po lo me ole khat ti song kha in film na program a pukho la ne na kanin kom theina chilo ni ta program in film na program dang le kain mole vek don ya